45 Production.
Surya Raditya Param Yogdi Rakta Tejana Mustuti Sweta Pangkaja Madiastu Baskar Dewa Marang Ringsa Parama Siwa Raditya Namo Sawakam Maui Gnamastu Namo Siada Wangak samaning wala Warijang sirapadu kabatara hiyang kumoring kacintia Lama kaning manusia dirawani ang arjana Ang odara maka sarining tatuaji Wapuan nari sampun mijil sang yang suniantara Waksa gemetari kang para tiwitala apakte jebayu akasa maka lintang terenggana kalawani kang surya cadre agret laksane urja Sang yang ngaringgit amolakjar Wetinudok denira sang yang paramekawi Nuni wekani sang yang guru harika Paran dari separa tingkah kita Apa dari usia sampun jangka Ikang sabdekan dari pengikatan dari begawan walamiki Empu paraga wiraraga kasuma kawiannya naliluri kayu samudera tanpa demi Gereta dua para kali Raksa sebenarnya Kajepuk kerikang tatu jari Ramoyane Wari pantarani kerta tereta dua para kali juga Mijil sira sang yang kawi suara murti Wanugal makerikang tatu carita Bila lawas gaten resri makeraja Rama Badra sedang yata kalani rekang wingkenakan ikanang negara Mersatam jagat icaya taiti dharma Nimitanian Sukarno Mersatam jagat icaya taiti dharma maka ayo dia pura Samakanya Wamurwani kanang tatu carita Samang kana
samangkana lamun semaya lawa lila sudah persisten wardaya dan mawas Ramayana Ramayana di Sibang di Banyar Bantas Gumi paling sugih Gumi paling subur Mada suat ngidang makaryon nih beluwong nih Kian cirik berhasil karyo nih Loh ke dewarato Engken jit nih gede-gede Jep urusan si malu Dimanapun ada kesuburan di sana perempuan pasti tumbuh subur dah. Angkel hati-hati mencari perempuan. Engken dong awang ngale jelemuluh. Domuane tulih mu tulih jegek walau penyakit idnasinyen. Oh gitu. Body dadi ngale body. Cari perempuan ATM. A anaknya T. Talentanya, pendidikannya bagus, punya pengertian. M. Mandiri. ATM. Tuh madan perempuan ATM. Yen alih nakluk di pedesan. Dong alih ATM suka. Apa ane alih? Alih di nyonyo ketean. Perempuan punya susu. Telu. Tiga. Abesik. Nyonyo nyangkik cara tumpangan. Tuh cap nih Nokia. Yang nyong misi karo Nokia. Tahu ngerti Nokia? Nokia NOKIA. N nongol, O orisinil, K kalau dipegang, I ya A asli lo. Pilin nih bawa ngalih kuran pak sing awak jeung ngalih kuran. Pancing panak kuran yang cijak pragat SPG kan pancing. Apa tuh si malu S? Apa tekoli bali Banyar kalah Cimeceki? Es bangki, apa sebang bangki, sing jemaah kopi P bangki, apa petel bangki nah, yang sing bah kopi, sing bah nasi G, apa gebok cibungut kurang gitu, cengkel ngambul kurang gitu, angkel jani pelajin sastra bedik, pelajin, angkel dini maju gumi Bali pun ngeranang, apa adat tani kuat, adat, angkel dinanang subotwo jani baru berpikir. Apa kepikir? Satu nih pikir nanang gumi pekiboh nih jani. Yani zaman Kaliuga Surya Chandra pinaka saksi. Kepangantan manut masem meluap doyan pasik tsunami. Gumi ini jani dah pengunyo sasih Kaliuga. Kali kalut yuga. Kengken jecara jelemo mebrayut kemo mai sing karwan unduk. Bibak ane malu subo dah do ni madan politik liu neng nyamo golput. Saya sing ada suara golput apa artinya apa? Golongan peminta uang tunai. Ada nak ngabopisnya. Yen dijeblosnya sing. Engkau liu neng ya nih pemimpinnya stres. Ken kaden gumi saja, ken kaden sing saja berat ngalih jelemu saja ya sing saja. Aweneng jani intelektual ciarus sewangsangi.
Sangik, yani mendasar menyamu brayo tekekan adat kuaten. Ini je graos terus adakin apa nih adat. Ta sastrane adi-ati. Agama kuaten. Agama itu irago agama Tirto, agama Hindu. Apa nih patut kuaten? Toleransi umat beragama saling menghormati. Ngajak agama lain. Tuh salah satu contoh irago agama Hindu percaya yang paling utama. Percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini penting nih. Apa dasar rago percaya? Karena rago hidup. Ada hidup, ada kita. Nanang matakon kin ken maluan hidup kin makita. Ken maluan hidup kin makita jeung makita maluan sing terus hidup. Nah, ding kita ding. Maluan berarti makita sing terus hidup, berarti hidup maluan sing terus makita. Dijawab boy. We nang hidup apa nih? Kanggo kena ci yang ngeras otak ci kemau apa? Nanang kan memberikan sebuah penelitian artinya. Masa jag bang oyot. Nih cara jani nak pendidiknya subah luar biasa. Hidup irago mendasar rago makita, hidup petu irago lah hutang tetelu. Apa sek? Utang kapin dewa, utang kapin ido sang pitara, utang kapin sang meraga parana, ido sang sulinge, tu nemadan teri reno. Oke tuh, raso sayangkin brayo, raso sayangkin pisago, raso sayangkin somah, nih pikir bapo selesai dah. Oke tuh, pikir bapo selesai, apa kadenci? Tuh madan agamo, yang dresto, ido dane ngelarang dresto papat. Kuno dresto, ingat benokin tua-tua do benyo mereka, kerana adoni jani adoni pidan. Na pidan ngangon sikut, na pidan ngangon dresto, do beno ngawag wak ni sing awang alud, megencang maro benyong orang kene orang gitu, wog karya ulian kone. Kone kene, kone gitu. Lioneng lantas karya wog ulian asan. Asane asane misi, asane sing. Oke tuh, nih ani madan dresto. Dresto nih, dresto kuno. Ada dresto anik nomor 2. Apa tuh? Sastra dresto. Ingat cinot nuna sekini do nake lingsir. Ane meraga porano, ane meraga pandito suci. Ada nih nomor 3. Ada nih madan loko dresto. Apa? Sangkap musyawarah mencari mufakat. Apa hasil keputusan Banjar itulah merupakan hasil kita bersama, pemikiran bersama. To loko dresto. Nomor 4 Simo dresto, Simo dini ngajak dangin pasti meleneng. Kemana ban Simo dresto. Oke to. Ada bensek, ada nih madan awig-awig yang di Banjar madan perarem. Yang digumi hukum. Apa hukum tuh? H-U-K-U-M. H harus, O utamakan, K keadilan, O untuk M masyarakat. Masyarakat punya hukum tersendiri. Nimadan awig-awig. Jangan macam-macam, masyarakat punya awig tersendiri, perarem bumi ada itu. Oke tuh. Ane madan hukum itu subuh kuat, subuh. Ane madan T bensek, T menapo jagai di Bali pasti huruf T si malu. Contohnya sate. Sate kudo ke ngai tanding, kudo ke lanu si boh pata pasti tanding si malu gending ngekin penitia. T sate. T per 2 tangkil benyo ke puro, tangkil benyo ke Bali Banjar. T pertama. T selanjutnya D apa tiup abo. Yang sing lah tiup temu T. Yang sing lah temu T teblakas. Sing ada orang teblakas. Tiup temu T. Oh tuh gitu maksudnya. Di subang abo tiup maro T apa tiing ngalih angon D apa tali sebit. Tali sebit. Di subane tali sebit, subane subo tali sebit maro lantas ngai T apa taring. Taring, mapan hujan-hujan, deh yang nukup di luar deh, apa terpal.
terpal. Oh, yen sing lah terpal T apa Dino Sewo. Suwun masang dino T apa teh hotel mah. Sing manteh hotel ke warung Ci apa T apa tipak beli di warung. Yen sing man tipak kang wang teh apa entut de pesu. Nih bopo pragat meredah. Engken yani nanang hancen tuwo. Nanang hancen tuwo matone subo borang meredah. Nyenawang nanang ben mani lakar ngalin cai mati. Diolas dah. Engale-ngala lih nanang mantu dah. Pang sing kanti pang selae pang 17 pang 16 pemuda nganti buku Cino gen munguh dah di jelema truno. Pisagone seumur engki subot lung lah soma. Subot 16 ngelah cucu kakne di pisago. Cai jegdo jekel nganten ngajang sebun sing. Nanang dok itu nang nak karman wakini. Nanang waki metakon jani. Karena waki jelek karman wakini nyen pidan kengken pidan nanang ai waki. Dijo waki kegaya ladi di leboh apa di telabah kegaya wakil ada kerja kini nasib wakilnya jelek. Jadi mau tua sengset. Kalau main cinyelek nanang. Raja nenak perkardin nanang ada ini. Jelek kau oke anggo nanang pana anggap masih nu pana. Wapu ya luong. Dua anggap luong nih. Apo ya jelek masih yang luat pana saat mako ngedengan kejelek ngeramo. Dija pana apa tot dadi nyamu. Dija pana apa tot dadi pana. Dija pana apa tot dadi reramu. Jadi gitu. Yen pana dadi nyamu. Ritat kalau nanang mau perhitungan jumlah jelek malah jumlah hitung tuh dadi nyamu ya piana. Yen pana ada di reramu. Ritat kalau reramu blok nguruk kan ya reramu zaman jani nak zaman teknologi canggih. Reramu pasti sing nawang pana akal nguruk tuh saat mako pana dadi reramu. Kudes banget ci doangnya. Sing pocol nanang urung kinana. Yani kene ben lanja tangkil kini do sesueuna. Mapan subuh gumi madan merdeka kayang bojok berketengkrek ngatur ngaya. Kerek bedek bek dewa ratu nanang. Mapan kau ya baban jagat yodione. Suwun di dong ngelarang madan iadnya dan madan dewa iadnya bek dewa ratu tuh. Bojok bedengkrek dewa. Tuh bojok ane melalung tuh isesar dua dani. Lah kebel. Bojok sing nawang beratur guling nang ci bali banyar ngelajo sisi sesana gigis oh nih cing ujang suwut kompanyo maro ngapa bendero apa jok bih nawang bahasa Bali yo cucu cuma PlayStation ngen decawak jok apa kah? Cai bojok tua potruno. Oh tua. Subang lah pana. Oh cai sing lah pana. Urang neng cimaro Cina wani kengeng lah pana. Udang lah pana. Oh papat. Bien beleng kurang kia. Bien beleng kurang neng kia. Kudiang cing neng cijek beleng gitu. Ini bojok sakit gede nih. Ien ngomong aja anak tua tuh bangkia gedir neng.
Oke, itu dading lah panak liung dia sing. Telaga di kupas surayatnya jana yasa kejapan ing sini sudah liung lah panak walau sing ngidang cinyokolahang piana kesugihan cingapung arto beranan cingapung sama dengan caro kayu sing ten mo bunga mo buah ya diaston ciban ipil-ipil ngalih nganemadan pengupo jiwa piana pertama sekolahan panglah yo intelektual kemampuan hidup bo masuk kan aja ya jeriteng yo jeriteng mapan ado sangkep pangsi ngulian panak cai ini keluargaan cai ini do bataro ramo lakar sisu ring sejeroning pekayun nah jeriteng melepuk benguti ini binsat mako ciri gumi rahayu sing ten ado pekrimi tanya sekat ido botaro ramo dadi rajo meroko bojo kadang roko apa? Roko panas dingin weh kan ada Ji Samsu Marlboro sempurna nih ada nih nak panas dingin apa badan gitu panas gerah dingin tes artinya roko gratis Angkel manis sekan gong yang nabuh rokok panas dingin sih pak rokok gratis kisah bodot motor negak bojok negak pariono teklik aja wih tomplok lenang tompol sek aduh bong alo makajang nak memitra makajang kayang bojok cuma kayak memitron nak bumi jadi usak rawangji do salah do buron menuso mak kayak gitu ini bojok apa kokek johan bojok dia apa aboy gini tuh riong nak dibeli banyak aja banyak keng ke menggambar awak bojok senawang apa nen tawang ki notasi gambar lang bisa saja mau belaganyur bisa nah yang saja cobaan nah kelit keng jo bojok kini main nang ragawa sekan belaganyur
coy. Ci jelema lengah ci. Ieu suut karya wae. Ieu ci kenal pangul kenang Mas Kiai. Ini bejelema mau nyurut-nyurut sesari kan gak ini nih. Dijawab pis bolong kango, pis kelenting kango. Nyaruba yang makidong kidaratu makebar pis mang sat siu rupiah nih dua nih debat haro atur kan mangku. Minta biar makidong makebar satusnya lek-lek juang tuh. Ini bila mau nimsa aja nih. Dalam cicing belang bungkam pulon bunyi nih. Belum bangun belum. Kau gadisku yang cantik, coba dengar aku di sini. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Kemul lah kunci kening wani. Weh panak bebayi cuy. Wah terus nawang gening gitu nih tawang wakan gening Bali. Gening Bali? Wakan ajak Bali dong gening nu ketok Bali jo arumkan di dunia kan ya. Ya bucai. Nah coba nah gening Bali nah cinyautin. Nah, Hipidan zaman yukut ares. bajang-bajang leonang yo malon res. Yang jani zaman yukut pelajeng. Bajang-bajang mau celana sing mau kancing bah. Ini mau ngecing lusa nih. Doke tuang atau Nyenak sing nawang wa abo stres cibien ngajang wa pang stres. apa stres yang ci? Cibo nawang, wa kan tim sukses salah satu kandidat. Oh, Sing man kandidat wa ngali kursi legislatif non. kursi apa bakal tuh? Kursi roda bakat. Stres yo. Oh, gara-gara tim sukses seplih masang baliho. dia masang baliho. Ya nak masang baliho kan sin jalan di perempat nih tim sukses wajah lek-lek di setro di tengah setro. Di itu masang baliho kan soro celulu lihat nih gitu-gitu. Lihat begitu kegel atasnya. Jadi terpaksa biar wa bisnis apa? bisnis semago ibi kan cia jawab. Oh, Tukul sing bayaci semagan wow. Cingoren ye ceng yen cidot semagone yen sing manis dobo baya kitu ci. Oh, Coba sing manis semagan cio. lek-lek malen no kilo. Yen malen semago kan besek nah manis kan cek jok biar nesun. Kilo semagan wah. Pang meraso doang ci. Cipang tawang wa batin ci bede gitu maksudnya. Wah na sing wa man sing bati. Apa? Wah na maling semago ada wah. Melengah ci. Ibi kena karma palau. Apa? Ngamali bungan Jepun. Bungan Jepun. Udian ci bungan Jepun. Deng di selai tali jadi kilo. Jaga karung selai tali itu not. Ijo ci ngalih bungan Jepun. Sisin setro. Oh, Punya Jepun gede dan menek wow. Kebenang di setro tu ada cari. oh, Begitu. Wah menek begitu biar menek wah ayo kan ke di dhuwur ado nak jawo ngeling jadwo. ni ken. Loh muani. Lu mau ni? Gak ngonah. Nih loh ngeling. Mas tolong saya nikahi saya sudah hamil 6 bulan gitu yo. Ini lo. Ani lo. Mencik yang ken. Ni lo wow. Ini mau yang ken. Ni muani kene saya tidak ada di berani sumpah terserah yang di atas gitu yo. Wah gentut di dhuwur gentut di bungan Jepun. Tersinggung wah. Begitu yang ken. Begitu biyen ngeling nih lo. Saya pokoknya ingin bunuh diri kalau saya tidak akan dinikahi. Pokoknya nikahi saya besok mas. Aku minta dengan hormat anak ini supaya tidak anak bebayi gitu yo. Ya. Begitu yang ken. Begitu mas Saud nih muani. Saya tidak mau, saya punya istri. Bersumpah saya tidak berani akan menikahimu dek. Pokoknya terserah yang di atas gitu. Gentu wa di dhuwur gentu. Jak semut tembates wajab mau langsung wa jawab. Gigi jawab. Nengeng matan wa letun liak.
Ya punya Jepun ngereres wah nyungkling. Aduh berat. Tuh bakar mupalan wahana. Tunas wah benyol. Hah? Oh, Apa nak ke puskesmas? obat puskesmas kan muntuhin. Apa? Puskesmas, pusing, kes liu, mas masuk angin. Apa cik ke puskesmas? Apa masuk angin yo? Hah? Oh, wah nomor telu man, bidan cekek sejana. Begitu? Woi, marwa anu marwa agana sute colek ajit wa tamlas wa tadi. Adik gitu? Leklet bidan nage nyolek jit wa berarti bolwak lama tuh. Weh nak cik ke sunde tuh. Oh kan sunte ah. Mau colek na urin wa kena dong wayan yan dogin colek ajit cina bangen nyening sama dacinya gitu. Ini gila lengan nih. Nih boy, angkat ci belajarlah mendengarkan raos. Len munyi jara osa. Len. Yen munyi. Yan munyi to munyin celeng, munyin sampi to munyi to. Yen raos. Yan raos rasoyang dasar munyi to rasoyang. Rasoyang. Oh. Yan ado nak memunyi berdasar ban raso to madana ngeraos. Pelajin to. Ang kecil lah, urin wa melajah, sekian pelajin, sekian mesanti, mau kekawin tuh pelajin tuh, di tu ada sesuluh. Tungujang isu santi ada suluh. Jumawana di lemari ada suluh. Suluh apa maksud itu kacau? Bah di dalam lengan artinya itu ada titi pengancan. Ubin di kekawin misi titi. Segitu sih maksud artinya ada perlu dipelajari, perlu tuh menjadi panutan gitu maksud itu otak ci. Nul aja udah gini. Nangin cimung santi wah ngerti lah coba nih. Nah, Buat gelanak makaryo subuh maro muruk masanti dah. Wah ingoh bana, adik kita nak masanti gelor cekan topeng gelor. Wah berpikir adik kita ken ya pirang akin SWW nih gitu kan. nyene sewe Sang yang widiwaso besingkat cing tarangan jeneng cia. Ayo nih, wah, doratu saking lu, dong. Bingung betaro, ngapain betaro di sanglah, oh ibu kabar nih, Engken di anu, di Google, engken kencing manis betaro. tadi kata Biar nak ngemang coklat, biar nak ngemang manis sejak terus nih manis kan atur. Kan di anu betaro kencing manis kali. terus apa kencing manis? Ini jelema lengan coba nih. Nah, tinggalnya Neng malu gini ngapu bang wajib pang muda. dia dewayah dan muda. Pang den cerut wa pang masam kelecut. Nah, burung Garuda Pinaka dasar. Aing wawaning malik pisan. Wih, mekudes banget ya. Burung Garuda Pinaka dasar. Aing burung Garuda Pinaka dasar. Kelalu gitu ngerti? Yang berat wa berpikir masih patung manusia bungkus. Nah. Pitulas buluk aneh ring kampet 17 bulu yang ada di kampit kanan dan kampit kiri. Aku atas bulu ring untat. Artinya telah gede-gede nak berjaya. Wah si ngerti untat. Apa mana untat? Masuk kau itu sing. Oh, untat sih nawang. Aing Nawang burung muda. awang. Di selang pikangnya ningkang burung muda tuh dikutus mau bulu tau. Kalau bedek mau bulu itu. Maksud cingken. Ian jumawa maru ningkang nak sama bulunya. Ini jelema beri kele jini. Weh yang cuma itu sing burung muda apa kedes perit tuh no. Neng dia tuh arus Cina waktu lambang negara tuh 17 17 tuh adalah tanggal tuh tanggal tanggal 17 tuh
Yan Kudus bulu di ekor tuh 8 bulan tuh bulan Agustus tuh yan tahun nih. bulu dada 45 Oke tuh. 45 tuh Oh berarti tiap bulu tuh ada artinya. ini ngawak kan ini tiap bulu tuh ada artinya Bulu tumbuh di mana-mana. aku gede di bulu nih Mesti kan bisa nyeng. Bulu tumbuh di mana-mana. Yo. bulu tumbuh di kepala Rambut. Bulu tumbuh di atas mata. alis Bulu tumbuh di atas mulut. kumis Bulu tumbuh di cunguh. bulun cungu bulu tumbuh di bawah mulut Jenggot. Iya nih pok nih. bulu tumbuh di samping kuping Alis. apa alis Apa? kales Au kales. alis Bulu tumbuh di nyonyo. ada nyonya mau bulu Nyonyo nak muanio nyang bulu. bulu tumbuh di nyonya bulun nyonya Bulu tumbuh di kaki bulu kaki. bulu tumbuh di dada Bulu dada. bulu tumbuh Lah sing nung nih. bulu tumbuh di ajet Bulu najet. lah